अहम नुंगाइबा पाउंग तंग मैम द शेयर तौजगे क्लेम तौखरे बांग्लादेश की मेडिकल टीम अमन कोविड-19 लायेंगनबगी मतंग हिदाक मखल अनि की मसल अमा थेंगनरे हाइन क्लेम तौखरे मलेम की तोआन तोआन मफम कोविड-19 की वैक्सीन अमसुम हिदाक पुथोकनब थौरंग लखलिंगे की सेरक्ता बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मेडिसिन डिपार्टमेंट की मकोक प्रोफेसर मोहम्मद तारिक अलाम हाइक्रे मदुदी हानदगी सिजिनदुना लाकपा एवामैक्सिन कौबा एंटीप्रोटोजोल का डॉक्सीसाइक्लिन कौबा एंटीबायोटिक अमगा पुल्लगा संगेंग तौबदा अनाबा मियोइसिंग फगलकपा थिंगनरे हिदाक मखल अनि असि थाबा मतमदा अनाबा मियोइ खरा नुमित मरीनी की मनुंगदा फगलकपा थिंगनरे थोइदोकपा साइड इफेक्ट्स लैते हाइनस फोंदोरखरे मरीरक सुबा लॉकडाउन के लेंगाक नपी अयाबसिंग मरी सुबह तंगक के लॉकडाउन मनुंगदा लेंगाक हानगुम अयाबा मैम अमा पीखिबगो लोइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नंगांग थमखिबा अथिंगबसिंग अदु स्टेट असिदसु अदुमक थमली अयाबा पीरिबा थबकसिंगी मनुंगदा तंगाइ फदबा पोलमसिंगी होम डिलीवरी तौबा नोमाइजिंग नतना अतै नुमितसिंग नुमित खुदिंगी अयुक पुंग 6 तगी नुथुल पुंग 2 फाउबा लेकाय लेकाय द लेबा युमलक की ग्रोसरी आइटम मना मसिंग ओहै वहै येन nga योनबा दुकानसिंग हांगबा यावरी मियाम तिनबा मफमदा मिपुंग खुदिमक सोशल डिस्टेंसिंग ngakpaga loinana mark soidana upkadabani haina chirol aduna phongdorakli mari leinaba DC na piba permit paiba retail shop singda tangai fadaba polam sing phanganaba imphal da leiba wholesale market sing nomaizing natana namit khudingi ayuki pung 6 gi nuthul pung 2 fawba hangba yagani pass paiba natana makhal amatagi gari chatpa yaroi tangai fadaba polam sing puba Inter-state service toba gari sing mauget jiribam amadi jesami farga chatpa yagani pot thana yawa amadi yawdaba truck amadi atai carrier vehicle khudingma driver ani amadi helper ama yawgadabani mapan state gi pot puraga state sanglakpa truck driver amadi helper khudima home department piba standard operating protocol ngakadabani amadi tangai fadana home quarantine tawgadabani truck repair toba dukan sing amadi highway da phamba chakna singba phamba hotel sing social distancing ngakna phamba hangba yagani su position makhatana phungdurakli atop maroiba paw manamo DC transfer tokre senapati district ki tongan tongan organization singna DC sindokadabani haina taksilakhraba matuna ngasi manipur lenga ke under secretary DPPS babanda sharmana thokiba order amana senapati district ki DC transfer tokre order adu gi matungina senapati district ki DC oiramba somarjit salana kangpokpi district ki DC oiragani aduga kangpokpi district ki DC oiramba lari thamigai Kalidas na Senapati district ki DC oiragan hanes phungdurakli loisilakpada maruiba paw manamu court na Andhra PS ki OC de case lokhalaga thijinaba order pikhrei mamang thagi taragi numidang pung 9 makhairom tarakpadagi hauraga numidang asigi ahing nongyai phawda Andhra police station gi manungsana leiba yum kharagi potlam sing yauna gari tarukpu ex minister Thonauzam CM Kumar na lusinglakhiba miyoi khutpu amana amang ata tholamki haiba wakat amaga mari leinana court na police station asigi officer in charge ta थौदोक्तुगी मतंग केस अमा रजिस्टर तौदुना लखटलगा क्रिमिनल प्रोसेसर कोर्ट की सेक्शन 156 ऑफ 3 की मखाद इन्वेस्टिगेशन चथनब ऑर्डर पिखरे ऑर्डर असिंग असि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC इम्फाल ईस्ट कमनैगा किबगेना पिखिबने थौदोदुगी मतंग मरी लेनरिबा Andhra PS district asigi SP amasum Director General of Police DGP da logi matungina lokhatpam thokpa thabak sing lokhatnaba ayiba wakat chirol sing pisinki adubu wakat sigi matungina thabak amata paikhat piraktabadagi court asida application ama file toroktuna lokhalakibane court na wakat chirol asigi matung ina criminal miscellaneous case number 126 of 2020 lokhalaga nakal anigi maikaida lebriba council singi wafam sing taraga order asi pikibane court ki order sigi copy amasu Andhra PS ki OC da pinabasu court na direction pikhi hainasu boxation makhatana phongduroglen thank you